This is Mathulane Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Ibululele ngebululwana ubulelani kaSokhumalo obubulekwa nyakazi izizwe lesizwanyana kuye kwaphithizela abasempumalanga bathi na lizulu elikhulu zamcolo ezweni sakhile walandula umzilankatho wefincube wathi hayihlale phansi bamba umthetho sivuselela amasiko akithi komthwakazi imvubu egulukudela ungulukudeka wadungeka ephikelele kondlela zimhlophe indlovu yakithi kobulawayo ebhodlisa phansi eEastern Cape indaba yenziwe nguQueen Elizabeth Ngilandi yenziwe ngusisi John Rhodes wabamhlophe yenziwe nguCharles Road umaphumalimi indlondlo yakithi kobulawayo abathe beyibona bayificela amehlo abanomona nyokane luhlazana umabona balekela bangayazi kuthi abayaziyo bethi yekeni indlondlo yakithi emhlahlandlela umhlengo sebebiyele ngogagu umahlaba ezulu kanti abazi ukuthi indlo gagu yanetha umthwakazi ngumafavuke kuhle kwedabane bamthukuza umphezene ngoKaLobhengula bamse kudingisweni ungubo njengoKaLobhengula bamse kudingisweni unjube ngoKaLobhengula wasinda ngokulambisa usidoji ngoKaLobhengula taba zase Grahamstown dela ngokugcina amathambo amantunga kaMbulazi ingqungqule ebhula amaphiko imidlwane yasempumalanga igonqa imsila ibutho elabutheka kwelaseMzantsi Afrika qole emasondosondo qola kaLobhengula womoba nqole khwelwa ngabathakazi abayibonayo indlela yaphambili nabangayiboni indlela bayoze bevume bethi bayede wena kaSokhumalo nqole gudluza abafona abafokazana sondo linzima kalifaniswane lamanye amakhosi kulumo ziyakhulunywa zedlula ngabe ziyamhlabo kwejozi ngabe sumanxeba mntakandaba ingwenyama yethulwe umdlulu uphathisa nyathe emhlahlandlela umuntu omnyama kalahlwa umuntu uyahlonishwa lapha ehamba nalapha ebuya khona maphepho obuzwe ngawane ezweni lamakhosi leli lithole likaThembeka loHumphrey Mncedisi Khumalo esalwa nguPatrick Fana Boyd Khumalo ngokaRhodes Mbango Khumalo esalwa nguNjube kaLobhengula kamzilikazi kamashobana kode kamkhashwa sahloko isigodlo esikhulu umhlahlandlela iqandela ifukanyela iminyakanyaka lingachanyiselwe iminyaka elikhulu lamashumi amabili isizwe esibuswa zinyoni uhlehle ngahlehlo kwenqami yolanda amandla waphinda wahlehle ngahlehli babuzana enkundleni zokuxhumana bathi nkosini lenengena sigodlo cala leyothethwa nini emthethwandaba sizwe sakho sikhale zimathonsi loBhengula wamaba bubula bulwane labethwakazi inyathe empondo zimakopela ngokusingatha amambulazi kunye lesizwe soyisemkhulu indlovu yakithi ethe ukuvela kwase kuthutsha uStanley Raphael Chuma Khumalo Mphumphulu uvele sechaza iphupho elingephupho ngomzilikazi wesibili ongazwa umuntu kuye kwathusha loPitu uzwide kalanga sevusa umhlonga egubha igoda ngeke waligqibela kungazelele umuntu siyiphithiphithi sezinkomo zongena edibheni siphithiphithi ngeSanbo Khumalo yinye ingonyama ocovizwe bayohleze bekhona nasemandulo kwakunjena zigameko zesilo kayifaniswa lokugcotshwa kwabafundisi bamabandla ezenkolo kukhona okusina kubajeqeza abakulandelayo mntaka Khumalo inkunzi ezimbili kazibuse sibayeni sinye kwehlula umbiko kaMadlenya lebutho lakuzwa ngendaba kwehlula uZeni kaKhumalo kwabakamalandela kwehlule kunye lo Henry Potrika kumaqadase inkosi evunywe ngabanye abanye babe beyingabaza abanye beyivuma abanye babe beyingabaza ngeke siye ngancanye singemanzi mthwakazi omhle umuntu ngomhle kakhulu ohlanganisa izizwe kanye lezinhlaka zamasiko size zamvuma zonke uvunywe libutho lenkwali uvunywe nguMCA uvunywe umhlahlo wesizwe uvunywe ngabalobi bakithi bathi sovinjwa sibhakabhaka uvunywe libutho lenqama bathi helethi lelizwe habe ngwani lombango zimbokodo lezintombi zomhlahlandlela bathi bayede silo sakithi kobulawayo unyoni kayiphumula ingqungule emaphikwanzima inyoni ehlonishwa ngezinye izinyoni usibindigidi uyaphilisa ngabe uyabulala ngabe usubaqedile abangakuthandi mntakandaba umphikelele umlando lobhodola iconsa kancane abanye bethi awuyikulibuse likamthwakazi umlando uyakuphika kanti ibona abaphikwa ngumlando fuku uqhakaze emathojeni lenjelele yomkhulu indaba yenziwe ezinduna zamahlaba ezulu yenziwe ngungwenyama afuyane yenziwe ngunyanga zonke endiweni ezalwa amasikhosana yenziwe nguvezi kamafu kunye lomthonzi magwebu enziwe ngikhulumane kunye lojonga ilizwe mashazi silo sethulwe nguhlanhla ndiweni thwakazi kandaba umntwana ngubulelani loBhengula Khumalo
uye kwavuma undondo shawe mbembesi wathi zobo hlamanyosi isizwe senkanyamba ngeke ngaliqeda izwe lakho likhulu wena kaMashobana zintathu kuMbimbithi 2018 iminyakana wesilingo esizweni sakwethu inhlula bevimbe enhlana senzansi siyiqholoza sakithi esimehlo amhlophe ezinye ikholoza ngamehlo abomvu esaqholozela bezombangazwe kwaye kwavela kwabezindaba leintatheli besho singisi bethi the throne king has been detained Joshua Mqabu Nkomo airport hawuhabe khuzani libabazela umhlola amahlabezulu ekwathayizo Absalom Khumalo emzansi wathi mayuyu umthwakazi lenduna zesizwe bekoze kube nini isizwe sakithi simshinga ubethwa zinyoni indumandumane evuke kwadumala izitha kuze kube namhlanje nje sisadumele unkunzi kayihlehli kayibuyele emuva wehlule ngisho bekwakhela amazondo abasempumalanga uvela sebethi baqedile ngokunyamalalisisa isilo sakoBulawayo kusoshangana kanti basikazi bululu lithulelela gadla umbambo wensimbi ishisa amalanga umlilo wokhelwe ngamangisi nani bezombangazwe bathengisi bakithi edlabunondo imalini intengo yabantu besilo na unkabe kayiligaxa ijoko lobabhemi bathengisi bakithi abathengisa ngesizwe senkosi lize lingawothi lo mlilo mahlabezulu lingawotha kobe litheza ukhuno lenkume indlovu yakithi endinaneni ezwakale ngezigiza iseza phesheya kukaNgulu kudela kwasalibalele kwatsheka bhantshe emadodeni tabe zithalamla yini lenzeka koBulawayo sekunje esizweni samakhosi indonsa kusephume kwase esizweni samakhosi hlokoma sonke isizwe besho ngazilinya abayiqhenya ngamasiko langemvelaphi yakubo bathi siholu siphathiso kweyikhalizo ihlomkhulu KaLobhengula woma waba mntungwa mbulazi bayede ndaba ezitha wibinda nkosi inkosi ayiqedwa. This is Bulelani Broadcasting Corporation. Inspired to inspire.